Twongeye kubasuhuza mwebwe abakurikirana Bombo TV. Tubutse gukora subscribe mwebwe abari hanze y'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'abari mu gihugu cy'u Rwanda. Uyu munsi tuje kubagezaho showbiz. Showbiz today muri uno mujyi irakabije cyane. Wowe utarakora subscribe, kora subscribe ubundi dukorane tujye duhorana buri gihe. Uyu munsi turibuze kugana kubona amaze gutera usasa. Mu mujyi wa Kigali harimo abantu bari gucanga abantu we. Uyu munsi twabazaniye wa mukobwa bamwita Aisha. Wundi watutse abantu. Ngabasore bose ngo namagwija. Ngabasore bose ngo abagereranyije n'amagwija sha. Ese ubundi reka manze nkubaze. We musore, umukobwa aramutse kubwiye ngo urigweja. Ese uwo mukobwa mwari mwabimubona watetse abantu ngo ni amagweja? Ndaje nze mubate mubereka uburyo kiyaje kuvuga kuntu abasore bo mu mujyi wose u Rwanda rwose atugereranyije n'amagweja. Bamwita Aisha. Abatari bamuzi hajya ngo ntago byemeye kuvuga umuntu binyamakuru, ariko iryo jambo ubwo yararyivugiye ngo abasore turi amagweja. Amagweja se we yatugereranyije n'abantu bahezeyo, n'abantu badafite ijambo amagweja rero araza kudisobanurira ibyo ari byo. Anyway, kandi ndaje mubatemo mweze mwirebera uburyo yavuze ko abantu ari amagweja. Ngaba mwirebera ukuntu yatutse abasore cyangwa se abanyarwanda b'abasore bose ngo ni amagweja. Ngaba mwirebere uyu musista wavuze ngo amagweja. Ngabagabo ngo bandi imbere, ngabagabo ngo mu muhanda. Ariko nk'umuntu waturanyije bari abana ba CTU. Kuki yatwabagabo bacu bose? Kuki yatwabagabo bacu bose agasiga amagweja? Ibi monyo ni bari ibiki? Akabasiga? Ayo twise ibimonyo. Wenda we ntago urimo. Ariko bana mbega abahungu. None se umuntu wabatoranyije se basi we ameze gute? Urumva wararenze cyane. Ariko yani baba we. Amunika Aisha uzakora. Ura Mungu bamumpepe. Aisha uzakora iki? Nzakora isano ry'iki? Aisha uzakora iki? Izuba ngumva ngo rero ngo campaign ngo uyu munsi ngo narushye. Umwana ava mu gitondo ahagaze ku zuba. Warabona yicaye? Iyani. Wari wamubona yicaye? Oya, ntabwo namubonye. Avuga abashinzwe umutekano. Ariko mwebwe umugongo urakwishe. Nanjye uranyishe. Umugore ninde se undi hagati aho? Abagabo ni bari ariko aruba. Murabyiboneye rero, murabyiboneye ko wa mukobwa watetse abagabo bose cyangwa se ngabasore ngo ni amagweja. Ngiye Bombocrate namubazaniye kugira ngo mishure ibyahishwe. Ariko baraza kunira n'amabuye da. Yaje kuvuga ko abasore bose ari amagweja. Ngaho ni munyumvire ishyano twagushije. Ese ubundi mwebwe mutere comment mumbwire ubundi amagweja mubasha kumva iki yashaje kuvuga icyo ari cyo? Mwabashije kumenya ayo magweja yavugaga? Anyway, abakobwa basigaye bafite kampu nyine mu mutwe wabo wo gutuka abasore. Ngabasore bose nta kintu bamaze, nta magweja. Kibaze sha. Ajashire wanjye yari yanyitigweja. Anyway, uyu munsi turibuze gusoreza ku mugabo bita Safi Madiba. Safi Madiba ari kuvuga ko ari hanze y'igihugu, akaba ari mu gihugu cya Canada, akaba ariho agiye gukorera igitaramo cyiwe, ndetse yewe akaba ariho arimo kugenda akorera ibitaramo. Abanyarwanda baba mu gihugu cya Canada, Safi Madiba bari kugenda bamubona ko ariho ari kwigaragariza, ndetse n'abafite imbuga nkoranyambaga muri kugenda mubibona ko uwo bita Safi Madiba ari mu gihugu cya Canada, ariho ari gukorera ibitaramo byiwe. Turaza no kwerekeza mu Rwanda. Uwo bita Bruce Melody yatangaje yuko u Rwanda rwose ashaka kuguharira ku muziki ndetse no ku kintu kijyanye n'ibice. Ari gutangaza yuko ari umuntu wa mbere ugomba kugira umuziki urenze. Anyway, turaza gukomeza muri showbiz today yacu. Turaza kubagezaho umuhanzi bamwita Mavenge Sudi. Uwo bita Mavenge Sudi nyuma yo avuye mu muziki nyarwanda
akunze kuba azwiho nk'indirimbo za mbere ubu arimo guhinga ibijumba aho bita igikondo. Anyway, ibaze ko wari umuhanzi ukajya guhinga ibijumba n'imyumbati. Abahanzi bari kugenda badutungura gake gake. Uwo bita Mavenge Sudi, amakuru ariho aka kanya nuko asigaye yarabaye umuhinzi kabuhariwe w'ibijumba n'imyumbati, akaba ahaza isoko ryo mu Rwanda ku kintu kijyanye n'imyumbati n'ibijumba. Akubura navangamo n'ibishyimbo. Abahanzi bacu rero bari kugenda bareka icyo bita umuziki bakagenda berekeza mu bintu bijyanye n'ubuhinzi. Turaza kwerekeza ku mugabo bita The Ben nawe yaje gutangaza yuko afite indirimbo nshyashya ashaka gutangariza abanyarwanda, akaba ari indirimbo azakorera hanze y'igihugu, nawe akazaba ayikora ari muri Canada. Showbiz Today yacu rero uyu munsi naho tuyisoreje. Ndabakunda cyane, icyo mbibutsa ni ukora subscribe kuri Bumbuka TV kugira ngo amakuru nk'aya ngaya ajye akugeraho ku gihe. C'est tout.